Ada pipendan kam WhatsApp, balai pimpen kalano ya gini gilai ki setting ki badan kam pad ba ban light ban shatrak ya ka IP address jung pi. Dengan pen ia pim tak hapo go WhatsApp. Nanti dengan klik itu gilai ki dat ngan light ke setting. Nanti dengan klik itu privacy. Nanti dengan scroll sepok dengan lap ya ketu betul read receive ketu read receive. Turn on ya kini kane kemud ba lada kiwe ki send message pi kemud ba pinu i ke message hande gitu ki ba send pada kem tip. Nanti ada sekoi pan. Ngan scroll sepok dengan lap ketu storage and data klik ya ketu. Nanti dengan scroll biang ngan i ya ketu ke betul media upload quality. Klik ya ketu. Te hang ne kemud ba lada pisen dor send video yano kemud ba kan poi bet seka HD quality. Klik itu ke HD quality kemud ba kidor lane ki video kan poi HD sha ki ba ko bansan. Nanti sekoi pada klik biang itu ke privacy. Nanti ada pin scroll sepok kniat kemutu pin lap itu ke advance. Te klik itu ke advance. Nanti turn on ya kane berarti gini kemud ba hang ne kemud ba ino ki hakar ki bekwa ban track ya ka IP address jeng WhatsApp jeng pi kemud kinam la